Inggih. Idodane para pamiarsa sinareng sami ne mangken purun titiang nyaritayang mekadi linggih ide yang nilokante. Oh sekatan janak ring linggih dong Dewa Ratu Agung mekadi linggih ide Sang Hyang Siwa punika uyang belasah nenten jenep ring linggih Indonesia. Mapawiwit sangkaning kelintang sungsut pekayunan Indonesia temawina nenten wiyakti kerasuyan toyan pengaksin Indonesia panurabiasa gayon itu semalih nyane kerasayang antuk linggih itu Sang Hyang Siwa nenten jejenek resa jroning pekayunan Indonesia. Kangen areng Sang Hyang yaning sane dados jalaran boyo nenten wenten siok sangkaning kapiolasan ide ring iputre ide yang rari umare menadone nyojor linggih udaran iada ri sesampune suwe indike sekadiasa punika ne mangken metu pengarsan ide Sang Hyang Siwa jagin nedune ngemaranen kenah ide yang umare.